too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Akwa bashronko enkoma sabre se waje pressure too much JH so meeting na ama obuso na ebre aso se eye ensema yesa akam be fa trending issues de asomo na me no mo ka say arusema esi atese ye police nipping police lance corporal ni atese wo dunkwa police command sabre eto akam amate se police ni ato na nanom ewo ensiedo na the man nsem no ye rem kaka ene se na chese wo escorte bullion van ni bi de to say banks ahodo sika eguma transport no bi na say na or escorte free dunkwa akopie mu ewo edubiase na ebra tese wo mo enam kwan so a wo mo ko na tese akonfowefo ehia mo kwan mu etututu tese indiscriminately tese nyese wo target obi a wo bobo anyhow ene tese etuo no abane bi eka police ni abrante ya tese enam so ema no hire ni kwa amno won ma sabre wato na nam ewo nsiedo na wo mo drivers minu ana tese ka no ho wo mo so na wo mo echi bullion van idie womo de prepare kakra bi pe ene keka omo na according to womo so enchire mu omo editu da no akrofo no na womo hyimu ana te womo be se emrantie 10 emrantie du na womo tese womo chomu de fani share we chire na fa so ba enyim ti na tese kwan ni o ma be che influence womo ye den a womo ti edwo mo anyane emfa woni ti na tese sia no womesie fika na tese akrofo no ye omo pe no womo ti ensa ka na tese womo se tete etuo na womo bobo bia tese AK47 assorted ye guns that tese otum se enfi wo man mu amano ne dia abepie mu ewo man mu na tese no womo ekra bia womo edi omu na tese na akoye mu edem na ebiem so no drivers no extra womo eba womo so na tese womo edi Monday for yesafo a womo ti bi de bie ka no na womo bie ka no sika na ewo mu a womo elfa ede ko ye 500,000 Ghana cedis ye sika for ni 500,000 Ghana cedis no mo fa ko na according to car no registration number ye GT543/19 ebiem so no ye bullion van no Ghana Commercial Bank for ediators womo esika na nka womo ede ekọ edubiase a ye Rǒbbers for yi ehia womo ewo kwan no eso na sisi ade ni mu no de akopie mu ebo adansini nyankuma so community hospital tese mortuary womo ye jima na say police for achase autopsy ni bi awo so se na be yo mehu ye de course so ma papa no etimi ehwe ne nkwa na sisi ade am ne mo ekasa driver for mienu Eric Amoa ene ebiem so no Emmanuel Boate na no mo eka police ni no ewo ye kan mo de mo anka no mo eda ayarsabi atese womo eji ayarsha atese womo so no mo adwuma edema Delta Security Services na asese si ade de enibre abapa atese womo edi police for do na edi mo nibre aswe edubiase community matese womo atom ho edi go abontin so a womo ehye akrofo ye kira kwan pa tese ewo nibre so na eno na tese sabre adwumadi a womo edi a we no Obuasi Divisional Command penipa oda no ndaba ene ni officers DB ene di two da womo in charge of anti-robbery squad ene ebiem so no saye Formina District Commander womo na tese sisi ade ensem no womo ekrem Mr. John Ferguson Dizenku wono na sisi ade wokra ensem odi enim a womo nhwehwemu ede afa ensem na tese womo akronfo no ede acho na ensem no betu odwa no Ghana 40 mu report no explanation de die no bi say we dey uti asia ase de akwa bibi ase de premeditated crime be and akoso because bullion vans there ya dia obi enim say
no and the banks are would the transport sika and free a biabako and the kobiabako ninti say obi ebenya ninti say kai if yaba at this particular time not to say information akoso at say nkofo aye intelligence akonfo so do hunpie kwa we your sheda yesterday say hu do oko for answer we pie no wo nim do mo kwa fa na say bet baba say internally no wo bi wo wontemu a wo tepe aye akonfo no offer enam so emom be shi omo elkanity say police fashion investigation that say there no mo sha say MFC either aye GCB bank no one and na say biem to drivers no entem na service no mo ye eduma free and na say police for ko eduma ko nkwa no wo mo sha say nyen sai hwemu no efi o say na be ya o betimi enya leading say betimi ma wo metimi akoche akonfo na ye Womo Asia billion van or pine so woman edit up on a full seminal. Nebia so some drivers no so actually no much across for no woman ship max in the era. So almost to me and describe it say wait kumeni and I say wait anyway and that is woman Asia and woman this abon so woman got woman kind na almost no so almost you miss someone enum same part because woman there woman anka na kino and woman eja edema e amabes na mutui enam so sika no edi fimu na ebia muso no ekofo hwete eba ne sen na te say tuo no woman to no kwa woman to na ebia keke en na te say police ni pe en timi ka no a woman na woman ka woman na te say woman driver so de woman bia anka na te say ensem no emu aye some style bi nti a police force woman ye hwemu de ye de say ni so moduma no nti be ja de show mo say woman nyom hwemu but woman mani emie woman fi mani effort some na say woman do musuko no mu bibi woman bia enam so my ko wie sa na ebiem so no say sika no so no woman page kwa mu tiri chiko for na na so woman page kwa na woman tiri and the answer GCB there obi anim say e your aban no bank at say ye juma ema aban ti say aban sika bi say ira dia na say futuma na efiri nti na wo be yan say hwemu we de wo de libre ni abesure no ma ye amana ko wie sa but wan ka say mu wotina se na wo hwe e Ghana ha ye security system say na in previous times they are too many no wo hwa enka kwan yisu from dunkwa ekwedu bia se nka checkpoint police checkpoint a wo do e wo kwan yisu a ekibet ma ko wie ni sa na enuti do bra you best step it up e security agencies na the say be making sure say measures be able to akwan mu say be ya boni same say si wo kwantipon so no ye too bit me twitwa say na enko wie ni say because enka kwantipon de enko open space e ba ne sen e na kono sem ekoso e wo kwantipon so when nya ye nsem a e wo be nya pass ni e be ko ho ni ehwe ni ape aka say be ya ense oman ye nko so eliti e buso for me di see as say police was say mo ye hwemu de ye be jama na kara nti wo so ado ntwe a wo efa ensem no ewo no bomodi ya ne fa so me ewo ye comment section e bi to share video way on all the social media platforms follow ye Instagram Twitter so @tumagh _ Facebook so @tumagh me di na ama obuso na me yatuma e be say je share bi makram